ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza kuri mwe mutuma kugurikira GB Impact. Urwego rwa gisirikare mu Rwanda rwatangaje ko rwamaze gufunga Turatsinze Jean Paul ushinjwa icyaha cyo kwiba intwaro nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Turatsinze Jean Paul w'imyaka 45 uvugwa ko mu by'ukuri yibye intwaro mu kigo cya gisirikare, bikabivuga ko uyu mugabo Turatsinze yamaze kuba yagezwa mu rukiko rw'ikirenga rwa gisirikare mu Rwanda, akaba ari gushinjwa ibyaha bitandukanye nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa na Military Force, polisi y'u Rwanda ndetse n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Bakomeje kugenda bavuga ko uyu mugabo yibaga intwaro akazigemura mu bindi bihugu nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, kandi bivugwa ko ashobora kuba ari maneko yarinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye, gusa none nk'uko byakomeje kugenda bivugwa n'abatari bake mu Rwanda bavuga ko Turatsinze Jean Paul ashobora kuba ari umusirikare w'igihugu cya Uganda. Hakomeje kugenda cicikana amakuru avuga ko Turatsinze Jean Paul yibye intwaro zigera kuri 315, bikumvikana ko izi ntwaro zitwaraga mu buryo butemewe ndetse kandi yari na majoro w'igisirikare. Byakomeje kugenda bigaragazwa n'abaturage nk'uko bikomeje kugenda byumvikana ku isi hirya no hino. Ibihugu bitandukanye biri gukoresha uburyo bwo kunekana hakoreshejwe kwinjiza ingabo mu gisirikare cy'igihugu runaka. Ibi kandi bikumvikana ko aho byatangiriye ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Ethiopia n'ibindi bihugu bitandukanye. Biri kumvikana ko abasirikare bari kwinjira mu gisirikare cy'ikindi gihugu, nyamara abangaba bakaba bagiye gutata amakuru y'icyo gihugu runaka bagiye gukoramo igisirikare. Byakomeje kugenda bigaragazwa ko ingingo ikomeje kugenda ikoreshwa n'ibihugu bitandukanye mu buryo bwa gisirikare, muri politike n'ibindi bitandukanye. Birumvikana ko igisirikare runaka kiri kureza undi musirikare mu kindi gihugu, uyu nguyu akajya kuba umusirikare w'icyo gihugu. Bikumvikana ko igihugu kiri gufata abakobwa beza cyane kikabohereza mu bindi bihugu kwicuruza, nyamara abangaba bakaba bagiye gushakisha amakuru. Gusa byakomeje kugenda byumvikana ko mu Bubiligi hafatiwe umukobwa wari waragiye gutata by'umwihariko mu Bubiligi, ndetse kandi ngo akaba yamaze kuba yakicwa. Benshi cyane rero mu buryo bwo kuneka bikaba byatangiye kuba byamenyekana. Hakomeje kugenda humvikana ko hamaze kuba hafatwa umusirikare Turatsinze Jean Paul umaze mu gisirikare cy'u Rwanda imyaka igera kuri 3. Gusa byumvikana ko ashobora kuba ari n'amaneko igihugu cya Uganda. Byavuzwe ko mu by'ukuri yibaga intwaro akazohereza muri iki gihugu cya Uganda nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa na Military Force. N'amakuru akomeje kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bavuga ko mu by'ukuri uyu musirikare agomba gukatirwa ubwo gupfa nyuma yo gufatwa mu by'ukuri gutata amakuru. Gusa ibi ngibi kandi bikavugwa ko abasirikare benshi cyane ku isi hirya no hino bakomeje kugenda bafatwa. Ndavuga ko mu Bushinwa bamaze gufata abasirikare bagera kuri 5 bose, byumvikana ko baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara ibihugu bikomeje kugenda bikoresha uburyo bwo gushakisha amakuru, dore ko kandi ibihugu bivuga ko bishora ingingo y'imari nyinshi cyane yo gushakisha amakuru. Nk'uko bivugwa mu Rwanda, amakuru nicyo kintu cya mbere, akarado kanje gahora ku musego kugira ngo zabashe kuba nakumva amakuru. Byose kandi bigakusanyizwa hamwe bikabimenyetso bihamya neza ko amakuru aricyo kintu cya mbere gishingirwaho kugira ngo igihugu gitere imbere, kimenye amakuru y'ibindi bihugu uko byinjira ingingo y'imari, uko bikora ndetse n'umutekano wabyo. Ibi kandi bikaba ari ibintu bikomeye cyane, ubusanga ibihugu bigenda bitsimba ibindi bihugu, ariko nanone bikaba bivuga ko ibihugu bitandukanye bikomeje kugenda bikoresha uburyo butandukanye bwo gutatana amakuru. Bikavuga ko ibihugu bigenda byohereza abasirikare mu bindi bisirikare by'ibindi bihugu. Ibi kandi bikumvikana ko aba basirikare bagenda bakaneka rimwe na rimwe bagakoramo n'amakosa akomeye cyane. Kuri uyu munsi rero biri kumvikana ko Turatsinze Jean Paul yamaze kuba yafatwa, gusa yafatanywe intwaro zigera kuri 15. Gusa kuri uyu munsi byakomeje kugenda bitangazwa ko igisirikare cy'u Rwanda tangaje ko kimaze kubura intwaro 315. Bikumvikana ko izisaga 300 zose zamaze kuba zaburirwa irengero. Gusa nk'uko bigaragazwa izisaga 15 zikaba zamaze gufatanwa uyu musirikare. Uyu musirikare kandi byakomeje kugira byumvikana ko yaramaze imyaka igera kuri 3 mu gisirikare cy'u Rwanda. Gusa amakuru avugwa nuko ngo uyu musirikare yari kuba ari n'amaneko y'igihugu cya Uganda. Aya makuru yose agakusanyirizwa hamwe, bikavuga ko uyu musirikare ashobora guhanishwa igifungo cyo kwicwa burundu bitewe nuko bivugwa ko umusirikare wafatiwe mu kindi gihugu. Bikumvikana ko ari maneko ndetse kandi bikanemezwa n'icyo gihugu. N'andi makuru yose kifashisha mu buryo bwa gisirikare byemezwa ko uyu musirikare ashobora kwicirwa muri icyo gihugu cyangwa se akababitswe bakanegosiya bakareba hamwe n'icyo gihugu. Uretse ko kandi byumvikana ko gutata amakuru biba ari uburyo butajyanwa kureka icyo gihugu kugira ngo kibashe kuba cyahanwa. Birumvikana ko ku isi hirya no hino ibihugu bitandukanye bifite za maneko zigiye zitandukanye mu bihugu bitandukanye. Bikumvikana ko rero gushakisha amakuru ari imwe mu ngingo ikomeye cyane igihugu cyifashisha by'umwihariko muri politike kugira bamenye uko biteza imbere ndetse no kuntu bazamura ingingo y'imari, umutekano w'ibyo bihugu bagiye kuneka. By'umwihariko bifashisha kuneka ibihugu bifite umutekano ukakaye ndetse kandi ibihugu bifite ingingo y'imari ikakaye. Ntabwo baneka ibihugu bicitse cyane. Navuga ibi byose ari ibimenyetso bishyirwa hamwe bagatangira kwiga
kuko batangira kuzamura ingingo y'imari gukora igisirikare kigakaye cy'icyo gihugu bitewe n'uko bafite za maneko zibahereza amakuru, uretse ko kandi nanone ishingiro ry'amakuru aricyo kintu cya mbere gishingirwaho ku gihugu kugira ngo kibashe kuba cyakubaka ibikorwa byacyo. Kugeza kuri uyu munsi rero u Rwanda rukaba rwatangaje ko rwabuze intwaro zigera kuri 315, bikumvikana ko umusirikare yafatanwe intwaro 15, birumvikana ko intwaro zigera kuri 300 zose zikaba zaburirwa irengero. Gusa uyu musirikare avuga ko yakomeje kugenda kubitwa, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo aratangaza abamutumye cyangwa se igihugu cyamutumye. Gusa mu bimenyetso byakomeje kugenda biranga uyu musirikare biremezwa neza ko ashobora kuba ari umusirikare wavukiye mu Rwanda ariko nanone akemera kujya gukora igihugu cya Uganda. Ibi ngibi birashoboka cyane kuba umwene gihugu ariko nanone ukatata icyo gihugu cyawe ugatanga amakuru ku kindi gihugu utavukiyemo. Ibi kandi byose biterwa no kuba ufite ubwene gihugu bw'icyo gihugu uri gutatira amakuru, ndetse kandi ushobora kuba wenda unanga icyo gihugu cyawe, cyangwa se mu by'ukuri hari n'izindi ngingo zitandukanye ushobora gushingiraho utangira gutata igihugu wavutsemo, ugatangira gushora amakuru mu bindi bihugu utabyariwemo. Gusa kuri uyu munsi ibi ngibi ntabwo bikiri ikibazo bitewe n'uko ibihugu bitandukanye ku isi hirya no hino bishora ingingo y'imari ikakaye cyane kugira ngo bitangire kwiteza imbere, by'umwihariko mu kunekana. Ndavuga ko igihugu cy'Ubushinwa buri munsi cyica abamaneko baje kuneka Ubushinwa, ariko bikumvikana ko Abashinwa aribo bantu ba mbere batangije gahunda yo kuneka, by'umwihariko binyuzwe mu gutega abakobwa, by'umwihariko abasirikare bagaterwa abakobwa, dore ko byakomeje kugenda bigaragazwa mu bushakashatsi bwakomeje kugenda bugaragazwa. Biravugwa ko abasirikare bakunda abakobwa beza cyane bafite ibimero, isura n'ibindi byinshi. Gusa biravugwa ko nyuma yo gutega abasirikare abakobwa ibi ngibi byagaragaye kera cyane, ntabwo bikigezweho, uretse ko kugeza kuri uyu munsi byumvikana ko umuntu ashobora kuza muri icyo gihugu akaka ubwene gihugu, yewe akaba yaragiye no mu gisirikare cy'icyo gihugu, cyangwa se akaneka amakuru ariko yifashishije mu bundi buryo bwose bwo kwinjira muri politiki. Ibi byose kandi bikaba ishingiro ryo kuneka ndetse kandi no gushakisha amakuru ugatangira gutata. Gusa iyo ufatiwe mu gihugu wagiye gutata bishobora kukubera bibi cyane, kuko ahangaha igihugu wagiye gutatira amakuru gishobora kukwihakana ukicwa ukaburirwa irengero, uretse ko kandi u Rwanda ari igihugu cyiza cyane, kikimara kugufata kitagitangaza kikavuga ko cyamaze kuba cyafata maneko nk'uko byakozwe kuri uyu munsi, bikavuga ko by'umwihariko uyu maneko ashobora kwezwa mu gihugu cye, ariko bitavuze ko ibindi bihugu byo iyo bigufashe biranakwica yewe ntibamenye irengero ryawe, bitewe n'uko nyine batabashaka gutangaza ndetse kandi banishyire hanze. Ibi byose rero bigaba ishingiro rikomeye cyane, bituma igihugu cy'u Rwanda kiba icy'igihangange bitewe n'uko kitagira inzika cyangwa se kibashe kuba cyagira umujinya, uretse ko kandi gishobora no kuba cyasubiza iyi maneko mu gihugu cyayo, mu gihe kandi hagaragajwe ibimenyetso bigaragaza ko icyo gihugu bari gushinja ko uyu maneko yaturutsemo kibyemera, ndetse kandi u Rwanda narwo rukemera gusubizwa intwaro zarwo zabuze. Bikavuga ko mu by'ukuri iki gihugu mu gihe cyemeye gusubiza ibi ngibi byose byaburiwe muri iki gihugu, ndetse bishobora kuba byaba ishingiro ryo kuvuga ko uyu musirikare ashobora gusubizwa icyo gihugu. Bikumvikana ko rero u Rwanda rwamaze kuba rwavuga ko rwamaze gucakira amaneko yari irimo kuneka umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi iyi maneko akaba atari ukuneka gusa, yagendaga itwara intwaro yari imaze by'umwihariko mu basirikare b'u Rwanda imyaka igera kuri 3 ijya mu gisirikare cy'u Rwanda. Byose kandi akari amakuru akomeje kugenda ashingirwaho bivuga ko iyi maneko yamaze kuba yafatwa kugeza aka kanya.